wowe na Neva yego ubundi icyo mupfa ni iki? muri kurwanira intebe icyo mupfa umwe muri mbese murapfa kuri bishop ntabyemere, murapfa kuri perezida kwari perezida udakora ibyo ushaka, icyo mupfa ni iki kugira ngo wenda tuze kumenya hagati aha ngaho ukwiye gukubitwa inkoni nyinshi n'indi? Ukwiye kuzikubitwa ni Neva wa kabiri, nuwo yavuze ko je nzapfa mbere ya Neva kuko nje ndashinganye kabiri. Ikindi dupfa nuko abantu b'Imana babayeho nabi bakabaye babaho neza kubwe. Rero ari gutuma abantu b'Imana babaho nabi, igihugu kigasubira inyuma aho gutera kije imbere. Buriya ntugire ngo ni kindi dupfa. Nje nkunda umuntu yubaha Imana agakunda Imana n'abantu bayo. Kuba rero abantu b'Imana babayeho nabi, yego nongere nsubiremwo kuko hariho umuntu yampamagaye arabimbwira, arambwira ati navuze ikintu gikomeye kivuga ngo njewe umutima wanje urababajwe n'abasirikare yohereza ku rugamba muri Kongo nk'ihene zitwawe ku macuniro cyangwa mwibagiro. Biriya bintu birababaje. Kubw'ibyo rero Imana iranshigikiye kuko mbabajwe n'abari kurimbuka, kuko mbabajwe n'abapfa. Bibiliya iravuga ngo Imana ntinezezwa n'abapfa, inezezwa n'abahindukira bagahinduka barangiza bakabaho. Nje mbabajwe rero n'abari gushirira ku icumu muri Kongo mu buryo budafututse. Wabyumvise ikintu dupfa? Ntidupfa kuko ari Neva, ntidupfa kuko ari perezida. Njewe ntidupfa nta kintu na kimwe njewe amariye cyangwa se anamfashije kuko nje mubayoboye ntabwo ndimo. Kindi cya kabiri, nje nta n'igihumbi arampa ngo nje nta n'amafaranga ye nkeneye edayere kuko njewe uburyo nahamagawe burahagije. Je ntabwo nta muntu ndi gusaba. Uw'Imana yakora ku mutima ntabwo mubujije, ariko nje ntabwo ndi kumusaba njewe Neva. Rero mu yandi magambo ndumva mbwiye ibintu birakomeye. Ibintu kuri njewe nta nubwo bikomeye, ahubwo biroroshye cyane. Nta n'igikuba kihari. Umugambi w'Imana muri ibyo nuwuhe? Umugambi w'Imana nuko njewe ngiye kuvuga gukomera kw'Imana. Yampamagaye gupfa ntibirimo, ibyo gukenyuka ntibirimo, ibyo kugwara ntibirimo. Ndabizi ko barimwo kohereza ngo nkora impanuka ngire gute mfe, ariko gupfa kwanje biri kure, amaso yabo ntazabibona. Ibyo bintu ntibikunda. Edayere njewe ntabwo bazambona amaso ku maso gutya, nanjye sinzababona kuko ntibazaba bakiriho, ariko nje nzaba nkiriho. Igisubizo ubwo kiravuga ko bazapfa mbere yawe. Bazapfa mbere yanjye, nje ntabwo nzapfa mbere yawe. Wabasaba Imana aho gupfa bakazahunga? Aho gupfa bakazahunga? Bapfuye se ko abanyakibi bazapfa bose ntibibukwe? Ku munyakibi aho yaratuye tuzahitegereza tukahabura. Bapfuye niba bipfuriza umuntu w'Imana gupfa, bapfe mbere yanjye. Urwobo bancukurira barurwemwo barimbuke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Kandi imitego bantega abaribo ishibukana, abaribo ifata ubwabo, ikigoyi banteze abaribo gifata ubwabo bakirwemwo barimbuke. Bibiliya iravuga ngo kireka bava mu masezerano ari nta mpamvu, abo ngabo nibo bazakorwa n'isoni. Ariko Bibiliya ikavuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Rero turakomeye mu izina rya Yesu nubwo turi guhura n'ibyo bibazo bikomeye, ariko njewe ndumva nta kibazo mfite abakunzi benshi hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Ndabizi neza ko hari ab'Imana iri bukoresha bikagenda neza. Ariko nizere ko imyuka iri kukugerageza cyangwa iri kukwirukaho itari guturuka i Burundi. Ntabwo nakwizera ko naho idaturukayo, naho iraturukayo na cyane ndabizi. Ariko Satani si umuneshi, ararwana ariko ntajya anesha. Ndabizi ko intsinzi ni iyacu. Yesu yaranesheje, nta kibazo dufite. Nubwo hari ibintu bisaba amafaranga arahari mu gihugu, amafaranga arahari. Imana ifite amafaranga, benshi barayafite. Ndabizi nubwo dufite abanza, ariko abakunzi dufite nibo benshi. Ejo bundi nakiriye umuhanuzi kuri telefone ampamagaye avuga ati Bishop Abeli bamwikomezeho, avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nagerageje kuguhamagara ku mugoroba tubiganiraho mu ncamake, ariko uyu munsi ngira ngo nkubaze imbona nkubone. Iyo numvise ikiganiro kiremereye kuriya, nkumva ubutumwa buremereye kuriya, bintera kwibaza ese Bishop Abeli ejo hazaza hiwe hameze hate? Ikimana izamukorera ni ikihe gituma irotesha abantu hirya no hino, abagabo, abagore, abakobwa, abasore, ikagenda ibakorera ikabarotesha kugeza ku rwego bahamagaye kugira ngo babishyire ahagaragara?
ya urakoze cyane ahubwo ukoze hasi unyibutsa ibuye hari n'uwaraye arose ijoro nyene yampamagaye yambwiye ibintu bikomeye cyane Imana iri gukora cyane yihuse kandi iri gukora ibintu by'imbaraga ababipinga abo ngabo njyewe sindi kumwe nabo njyewe ndi kumwe n'abantu bemera bizera Bibiliya iravuga ngo ukwizera n'ukumenya udashidikanya ngo ntibizaba rero ukwizera kwacu kurahamye pe kandi gushinzwe ku ijambo ry'Imana yacu rero mu yandi magambo turashimira uriya mukozi w'Imana kiriya kiganiro narakibonye uriya muntu Imana imuha amahoro n'imigisha arimwo neza ibyo yavuze n'ukuri nta n'inyuguti nimwe izavaho hanyuma ijambo Imana yavuze kugira ngo riveho n'inyuguti nimwe ijuru n'isi byakurwaho ariko intego y'Imana ikagerwaho rero mu yandi magambo twifitiye icyizere kandi dufite confidence mu Gifaransa nta bwoba dufite ntidufite gutinya kandi Imana yacu tuyikomeyeho tuzayikorera tudafite gutinya kugeza ku mperuka y'isi Yesu agarutse gutwara itorero so rero igihe kimwe Yesu yabwiye umwe mu bambuzi bari babambanwe cyangwa se mu bisambo bibiri aramubwira ngo wowe uvuze neza gutyo sikera n'uyu munsi nyene turabana muri paradizo ababyemera nibo tuzagerana Kanani kandi nibo tuzasangira ku byeze byo mu gihugu twifitiye icyizere nta kibazo kandi Yesu yatugize imitwe ntiyatugize imirizo abashidikanya rero abo ngabo simbizi niba nababwira gute ariko abo ngabo kabisa bari gucikanwa n'umugisha barimo baracikanwa n'umugisha nibyo nkuko kuri kubivuga ariko ikibazo cyanjye cyabazaga ngo ejo hazaza nahahe kuri Bishop Abeli bituma Imana ikomeza gutanga message mu bantu batandukanye so imbere ni heza cyane kubera yuko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu Imana yakuye Dawidi mu ishamba yicara ku ntebe z'abakomeye kandi Kristo yaravuze ngo ingororano z'abamwubashe n'ubukire icubahiro n'ubugingo so icubahiro rero Uwiteka yarakiduhaye ntibizasubira inyuma nta n'uwabihindura ngo abishobore ejo ni heza tuzicara ku ntebe z'icubahiro tubwira abantu gukomera kw'Imana yacu ngira ngo biranditse muri Zaburi hari amagambo yanditse muri Zaburi avuga ngo tuzavuga gukomera kw'Imana yacu so rero reka dukomeze gushimira Imana cyane Imana iri kurotesha abantu hirya no hino iri kubahishurira kugira ngo abatemera bemere ubundi ngiye naravuze ngo iyo mbwiye abantu bakanga kwemera Imana iraza ikabemeza n'abatemera bazemera ejo nibwo wambajije urambaza ngo nkunda kuririmba ngo bazemera n'ukuri bazemera n'ukuri kw'Imana bazemera Imana nibatwemeza n'ukuri bazemera ya rero ejo ni heza tuzaba turi gushima Imana ndabizi hari umuntu wampamagaye ejo nijoro arambwira ngo umugabo Bishop Abeli yego yampamagaye sinamwitaba abyandika kuri message kuri WhatsApp ndaza kubikwereka aravuga ngo nge mfite amakuru neza ko azapfa mbere ya Neva ngo arinde azapfa ngewe wowe Bishop Abeli uzapfa mbere ya Neva ya uwo muntu ndamusetse cyane ngira ngo urabona ko mise nseka ibyo ni bya bindi watangiriyeho kumbaza muri iki kiganiro umbaza ngo abanzi banje ngo abandwanya uwo nguwo imigambi ye ntizahama toka shetani mu izina rya Yesu ndatokesheje imigambi y'abazimu ntizahama iy'Imana nizahama nizasohora ku bugingo twebwe dutegereje neza y'Imana umugambi w'abazimu ku buzima kuri ibyo ngibyo nuwuhe uw'Imana nuwuhe kuri ibyo uw'Imana nuko nje ntazapfa nzarama kugeza ku rugezo rwaho nzatekerereza abantu imirimo tuzashiraho amezi abiri yo kuramya no guhimbaza Imana igiterane kizamara amezi abiri yego amanywa na nijoro turamya duhimbaza tuvuga gukomera kw'Imana uwo nguwo ahubwo wavuze ibyo apfe mbere yanjye nje ntabwo nzapfa mu izina rye harapfuwo wabivuze uwo wabivuze uwavuze ibyo ubundi se turamutse tuganiriye wowe na Neva yego
ubundi icyo mupfa ni iki? Muri kurwanira intebe? Icyo mupfa umwe muri mbese murapfa kuri bishop ntabyemere, murapfa kuri perezida ko ari perezida udakora ibyo ushaka. Icyo mupfa ni iki kugira ngo wenda tuze kumenya hagati aha ngaho ukwiye gukubitwa inkoni nyinshi n'indi? Ukwiye kuzikubitwa ni Neva uwa kabiri nuwo yavuze ko je nzapfa mbere ya Neva, kuko nje ndashinganye. Kabiri ikindi dupfa nuko abantu b'Imana babayeho nabi bakabaye babaho neza kubwe. Rero ari gutuma abantu b'Imana babaho nabi, igihugu kigasubira inyuma aho gutera kije imbere. Buriya ntugire ngo nikindi dupfa. Nje nkunda umuntu yubaha Imana agakunda Imana n'abantu bayo. Kuba rero abantu b'Imana babayeho nabi, yego nongere nsubiremwo, kuko hariho umuntu yampamagaye arabimbwira, arambwira ati navuze ikintu gikomeye kivuga ngo njewe umutima wanjye urababajwe n'abasirikare yohereza ku rugamba muri Kongo nk'ihene zitwawe ku macuniro cyangwa mwibagiro. Biriya bintu birababaje. Kubw'ibyo rero Imana iransigikiye, kuko mbabajwe n'abari kurimbuka, kuko mbabajwe n'abapfa. Bibiliya iravuga ngo Imana ntinezezwa n'abapfa, inezezwa n'abahindukira bagahinduka barangiza bakabaho. Nje mbabajwe rero n'abari gushirira ku icumu muri Kongo mu buryo budafututse. Wabyumvise ikintu dupfa? Ntidupfa kuko ari Neva, ntidupfa kuko ari perezida. Njewe ntidupfa nta kintu na kimwe njewe amariye cyangwa se anamfashije, kuko nje mubayoboye ntabwo ndimo. Kindi cya kabiri, nje nta n'igihumbi arampa ngo nje nta n'amafaranga ye nkeneye edayere, kuko njewe uburyo nahamagawe burahagije. Je ntabwo nta muntu ndi gusaba. Uw'Imana yakora ku mutima ntabwo mubujije, ariko nje ntabwo ndi kumusaba njewe Neva. Rero mu yandi magambo ndumva mbwiye ibintu birakomeye. Ibintu kuri njewe nta nubwo bikomeye, ahubwo biroroshye cyane. Nta n'igikuba kihari. Umugambi w'Imana muri ibyo ni uwuhe? Umugambi w'Imana nuko njewe ngiye kuvuga gukomera kw'Imana. Yampamagaye gupfa ntibirimo, ibyo gukenyuka ntibirimo, ibyo kugwara ntibirimo. Ndabizi ko barimwo kohereza ngo nkora impanuka ngire gute mfe, ariko gupfa kwanje biri kure, amaso yabo ntazabibona. Ibyo bintu ntibikunda. Edayere njewe ntabwo bazambona amaso ku maso gutya, nanjye sinzababona kuko ntibazaba bakiriho, ariko nje nzaba nkiriho. Igisubizo ubwo kiravuga ko bazapfa mbere yawe. Bazapfa mbere yanjye, nje ntabwo nzapfa mbere yawe. Wabasaba Imana aho gupfa bakazahunga? Aho gupfa bakazahunga? Bapfuye se ko abanyakibi bazapfa bose ntibibukwe? Ku munyakibi aho yaratuye tuzahitegereza tukahabura. Bapfuye niba bipfuriza umuntu w'Imana gupfa, bapfe mbere yanjye. Urwobo bancukurira barurwemwo barimbuke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Kandi imitego bantega abaribo ishibukana, abaribo ifata ubwabo, ikigoyi banteze abaribo gifata ubwabo bakirwemwo barimbuke. Nje ndashinganye mu mbaraga z'umwuka wera. Tambutsa nimero ya telefone abantu bagufashe gukoresha imodoka. 07 gasubiremwe ku kantu babanze bakumve neza. Tanga nimero ya telefone abantu bagufashe gukoresha imodoka, kuko ukoreye umukozi w'Imana bakoreye Imana. Ntago mvuga byinshi, ndagira ngo twavuze ko ukeneye imodoka iraboneka. Ubwo rero yagize ikibazo. Yego, Satani ari kuyigwanya, bari kohereza imyuka mibi. Yego, baguhereza amafaranga yo kuroviza moteri. Imana iguha umugisha. Yego. Iwuduhane n'abatwumva bose, iwuduhane n'abiteguye gufasha umukozi w'Imana. Inimero yanjye na kamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705. Nyivuze gahoro kugira ngo abantu biborohere kuyifata. Prince Desa 50 78 58 64 705. Imana y'amahoro niduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Ndabakunda. Amen.